Pozdrav svima ljudi, evo nas u novom klipu na mom kanalu. Ovo je jedan server na kojem sam prije igrao dosta dobar. To mi je bio prije. Pa idemo. Ovo koje čujete je nešto ping, to upaljen mi je face pa onda. Aha. Server se mislim da je jučer tek otvorio. I već ima dobar je. Odmah mu bio rekord, evo piše 23 igrača u rekord. Prije sam igrao na ovom serveru, bio mi dobar ono. Jedan od najdražih. Idem, mislim da se tu negdje polaže vozački. Zaboravio sam ja to već, dok nisam igrao. Nisam baš dobar u vožnji. Ne. Idem probat tamo. Pa ne nađem, probat ću ja GPS. Ajde idem. Ili ga moram kupiti, dobro. Mislim da ovo, da. Sad. Autoškola. A tamo je. Negdje. Možda i znam sad. Na kojem je mjesto. Ali vidit ću sad. Da vidim ili znam ili ne znam. Vidit ćemo skupa. Tu. Dobro. Već sam mislio da tu ne mogu proći. Znači. Tako, pa, dobro. Tu neka banda. Ne znam kako se zove. Ali dobro. Tu su se prije globalne organizacije, neke ove bande koje sam znao, bile su, onaj Grove Street je bio grobari, Balasi su bile delije, i tako. To dvoje znam. Koji su bili. Ima još smije. Ok. Evo. Da, i mislio sam da je tu. Kad nije tamo, onda je tu. Sigurno sam bio. A dobro. Idemo vidjeti. Dobro. By leads. Idemo sad. Dozvole. Automobil. Super. Besplatno. Dobro došli u centar radovanja. U saobraćaju se vozi desnom stranom. U saobraćaju. Mislim da ljevom i desnom. Ne. Onda lijevom? Ne. Kad saobraćaj. Pa onda desnom. Malo sam se zbunio. I po noći i po danu. U naseljima se vezuje vozač, putnici na zadnjem sjedištu. Svi putnici. Kaciga na biciklu se mora nositi. Pretjeličan spornih vozila je dozvoljena kada je na putu puna linija, puna i isprekidana linija. Na motoru i skuteru nošenje kacige je obavezno. U slučaju saobraćajne nezgodne pozvat ćete policiju i hitnu pomoć. Na putevima iste voznosti prema se nalazi vozač koji dolazi. Ne piše dalje. Čekaj, na putevima iste voznosti s desne to. Kad je
na semaforu auto, ovo je žuto, treperuće svjetlo, kočimo i stajemo, dodajemo gas i nastavljamo. Pa, tako. Eto, imam vozačku. Imam još nešto. Možda za plovidbu, kad budem ribar i kad by sailing. Ne, sailing. Sailing. Dobro. I to je to. Ne treba mi za letenje. Neću biti pilot. Dobro. Auto mi nesto. Auto mi nesto, ljudi. Nesto mi auto. Dobro, idemo GPS. GPS. Još neće. Mislio sam da mi neće GPS da mogu makniti taj marker. Ali ipak neće. Ajde. Dobro. Znači, pizzerija. Pizza stick. Dobro. To planiram kupiti. Ali ne mogu. Treba biti level 4. Ali mislim da neću kupiti. I vidio sam ja oglas ovog servera da traže lidere i promotere. Kad ću pitati ako mogu dobiti posao. Report. A ne, idemo sa kutiju. Mogu dobiti lidera. A ne, sad. No, čekaj. Mislite na umu da je zabranjeno na svaki način uvreda te da će se isti kažnjavati. Također nije dozvoljeno traženje pozicije. A daj. No. Probat ću. Ovako. Da li mogu dobiti lidera? Dobro. Ali to neki... Vlasnik. Čekam. Ovo je super. Porta me. Dobro. Sad mislim da će mi dati. Pa da imam VIP. Da, pisalo je da na početku dobijemo level 3 VIP 1. I 200.000. Sve čekaj da Boris atestam. Kaže Borisa. Dobro. Pa, to bi bilo to od ove epizode. Ako vam se video svidio, stavite like. Sigurno nije. Subscribeujte mi se na kanal ako još niste i vidimo se u sljedećoj epizodi. U sljedećoj epizodi ćemo biti lider, vjerovatno. I doviđenja!